Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu presenta en el Festival de la Cultura Wayuu 2017. Yana Waimau ya eres escucha tama, aguanta gente el cajoro, na werra berrin, arali ana yakua, arali en acá en saca escucha tama calya cama. Wainma Warekai Álvaro Mesa, Shire en cuenta en Squad Batama Calero, Herratua Chimeni ya, Josnento Miyaka, Sma Kasai ni Rajes, Sna Squad Batama Calero. Tamala insinema da muito miraga tkamui. Kuwa panyoshi wayu tkamui, yenyo tu murat kanwan wayu nshait herrenyat. Talat suwai talat sain tu wehena kat suwatare. Ashait ta sain wana wama tu murat kalero. Tawatera kama wemi heng baya wayu kana wapushwa. Shimi heng wayu la ira yo sumaiwa watush. Maiga tu miyaka Weyate maka chuntule shawanera pu maka R kaura yagua J R guane yonna snai guane wara yashwe mawi chitki snai weyate tu akuach paka. La Red de Comunicaciones Pucchimahana y la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu presentan el Festival de la Cultura Wayuu 2017.